تماشاوان هجا یک دامزران نریم پارتیا دموکراتا کردستان ترکیه مام درویش سعدون جبر نخوشیل نخوشخانه که ایل هیتی درمان کرن هفکاری من حسن کسن دش ایل هیل گلمنه حسن مام درویش بری چندین روزانج بر مخابنی با ویروس کرونا با کتبو نخوشخانه درکت جارکی درباسی نخوشخانه بویلگور آگهدارین مبکی کردستان 24 شی روشاوی دما بری هنکی گرانتر بویه لی آگهداریان شتور بگرم به روشاوی حسن فرم سلاف جمال باتمان اله وکی تجگوتی روشا مام درویش هنکی گرانتر ده بلگوری زانیاریم که جمال بات استاندنه بیستگدن کوروی دیل گلمه به هر وها آزاد درویش سعد و امیل گلوی روشا هری داوی امی با آخوان لبرید خازم هندکی آگاهی درباره درویش سعدو ده بدم براستی دازده مهی نخوشیا ویروس کرونا یکت وکی تجگوتی جمال دو جارا راکرن نخوشخانه لبله نها روشای هنکی گرانتره لبله پشتی کو خبره درویش سعدو هات بهستن و لسر مدیای بطایبتی ها بلاف بو به هزاران ولاتین کو حسکرین وی نهاج بو تندرستیاوی جبو کو مام درویش باش ببه دعا دکن مام درویش در سال 1965 ده دما دامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستان ترکیه ده اوج یک جوه دامزرینر و پارتیا بوج 5 سالان زیاده تر کو درویش سعدو دناف سیاست دموکراتیک ده هر وها جبو آزادیا کرد و کردستان هر وها سیاست دکه درویش سعدو هر وها د 13مین کنگره پارتی دموکراتا کردستان ده جاریه سروک مسعود بارزانی به هر وها به مدالیا بارزانی هاتو بوداین جبو درویش سعدو و که ما گوتی به طیبتی شورشا گلانی و شورشا ایلون هم زنن دمین گران لسر ولاتیم باشور در باس ببو هر وها او مشالا من مصطفی بارزانی پیخسته به پشتگیریا کسایت مکی درویش سعدو حتی ایروجی هر وها بردوامه مهوان من هیا آزاد درویش سعدو لگل منه آزاد درویش سعدو که ما گوتی کره ما مستیا بجن د سرید سلامتی به خود تعالی شفا خیره بده رحمت لی با سپاسیات کم مهنک بحث کرد لبلم تخازن هم ببیجن نها ما مستا چاوی روشا آب درویش سعدو یا هری داوی چیه گلو؟ بله 12 ماه سر ویروس قرآن معانی نخوشخانه باتمان یاشام جرد بیجن یعنی جیان 4-5 روز مستشفی دما گلک تشتیوی خراب نبود دست پیکه داد تشتکیوی گرانت نبود خفیف بود لی پشتی 5 روزا دکتر گوتن بله هر مال خو تداوی خو ببینه من برای مالی پشتی من برای مالی 3 روز شونده دیسا جرکادی دوباره کرد نخوشی اول 4-5 روز یک شنبه و من آنیه مستشفی یاشام دیسا ایرو وضعی خطری لیهات برنه خرفات طیبت و داری تداوی خود کرد امهوی خوشی رب العالمین قد ناکن و گلک کس اسپاسداریا خوش وارد بجی به شهر چارپارچه کردستانش دیاسپورای اوروپا کردن ما با تلفن ریا چاپمنی غمگینیا خوش مرا دیار کرد الحمدلله سپاس کم تکوشنا درویش سعدو لباشور کردستانجی لباکور کردستانجی گلک آستکی مازنده او کداوی ایرو ته پاراستن و جبو کداوی گلگ عالم نمد گره ابس پاسداریا خو شواره پیشکش کرد هری داوی و کنگ دید چه دگو گوتنیوین هری داوی و بهیستی هری داوی ایرو ما قصه خرفات طیبت و داره مهودی دید طبعا اکسیژن بر دفنایی بود نتکار بود اشتغلت من پیراش تغلیب مگو گلک بادیرات درباز کریه انشالله تویجی درباز کی ما هی یاختی و تعالی شفای بده خو خمگین نکن ام دزانن گلک کسیم کو اف نخوشی وسا گرانجی درباز کرنه انشالله آب
درویش سعدو جی مام درویش سعدو جی ده درباس بکه İnşallah hevya meciyeve. Gelek kedaviye, gelek kezvat ke. Hem şirab el alemin hevit ke. Spas ke. gelek duacı hene gelek welatiyen kuji haz dikin ye naz dikin em dibinin li ser medya civakî wekî gavadin em jî bûn şaha telefona ve qutna be ji çar aliyên Kurdistanê her duacî ne bû mamoste hûn berdestî wî hûn mazim bûne kesayeteke çawa bûn karahnek behsa me bikin behs bikin ji me re Reşe Sa'du jiyana xwe hemî ji bo Kurd û Kurdistan amade kiribû. Wek malbata me du jar em koçber bûne li Rojava ve koçber bûne. Hingê digotin bin qet. Bavê min ewkayî malî da wî sî û çar e. Sî û çare çone bin qetê. Piştî çone bin qetê û gelek zanin û gelek baş zanin gelek malbatê Kurdistanî Bakurê Kurdistan ku hingê rejîma Kemalîst wana sürgün dikir, wana nefî dikir. Ji ber wî binxet dibûn. Mala Hajo, mala Bedirxaniya, mala Celadet Bedirxan û mala Cemil Paşa, mala Aliye Yunus. Bavêm nav wana da mezin bû. Hemî rewşenbîr bûn. Ji ber wî ji zarokbûna xwe kutabiyê cigerxwîn bû. Ji zarokbûna xwe ewka kurdiyatiyê dest pê kir. Pêncî û dudoya hate Bakur. 1950 de Afûya giştî li Tirkiye derket. Piştî wê Afûyê wek malbat zivirîn Bakur. Ji ber ku bavê min berdestê wan ronekbîra perwerde bûbû, rihê kurdayetiyê pêre hebû. Xebata xwe dest pê kir li Tirkiye. Serokê Saîd Elçî re Diyarbekirê hewidî nas kir. Pêre pêre 65 pênc heval hatine cemhev li Diyarbekirê Gazî Köşkî Partî Demokrat Kurdistana Tirkiye damezirandin. Berê mamoste em bêjin apê derwêşê Sa'dû mamê derwêşê Sa'dû bûye şahidê gelek nexweşiyan her wiha li başûr û li bakur jî lêbelê em niha dibînin li başûrê Kurdistanê ew têkoşîna ku hatiye dayîn badî hewa neçwe ala Kurdistanê tê li bakirin êdî dema ku mamoste car cara diçû başûr ez bawerim dema ku wisa didît ez bêjim alaya Kurdistan li ba dibe çi hîs dikir ji were çi diku gelo Gelek kêfxweş dibû. Piştî 2001-2002 gelek cara hatiye başûr. Her car ew Seydayê Mele Arif aglebî digel hev datin. Hatta wek navbera wana de tiştekî pêkenek dest pê kiribû. Digotin em çend tê nevê derê 10 sal ji jiyana me zêdetir dibe. Yani kêfxweşiya çêkirina Federal Devleta Kurdistan teqabûlê jiyana wana dikir. Rastî pê serbilind bûn. Çünkü rêbaza Barzanî de perwerde bûbûn. Wê rojê dîtin yani. Başûrê Kurdistanê ku dîtin ala Kurdistan axa Kurdistanê de bilind bû û Parlamentoya Kurdistanê dîtin. Pêşmergê Kurdistanê dîtin. Rastî ev tişt ev bûyer jiyana wana dirêj kir. Ne tenê jiyana bavê min, jiyana hemî hevalbandê wana dirêj kir. Çünkü ew hêviya wana bû ku parçeyekî Kurdistan rojê xilas be. Elhamdülillah ew mebesta wana geçte cî. İnşallah devleteke serfxwe jî ser bingeha wana were damezirandin. Xwedê selametiya xêrê bide û xwe şifa xêrê bide. Mala ve ava gelek ez kêfxweş bûm û hatin vê xemgîniya me mere we par vekir. Ez spasiya xwe Kurdistan 24 etbêjim. Mala baba keremkin azad derviş Sa'dû li gel me bû Cemal Kurê apê derwêşê Sa'dû bû Kurê mamê derwêşê Sa'dû bû em hêvî dikin ku ew jî dê vî derî re derkevit û her wiha careke din dê bête başûrê Kurdistanê û hêvî û daxwaz jî her bi vî rengî ne 86 saliye mamê derwêşê Sa'dû li belê wekê Kurê wî jî gotî gerek badîre derbas kirine hêvî û daaj bû wê yekine ku vê giraniyê jî vê badîrê jî vê nexweşiyê jî derbas bike Cemal. بله حسن جنابنده کردستان 24 ام همان و هستیت تینن زمان سپاس کو ج باتمان تلگل مبوی حسن